Hello, brothers and sisters, ladies and gentlemen, ndabigirije cyane mwigire n'Imana y'imigisha. Iyi ni YouTube channel Data Films, ko musanzwe mubizi, musanzwe mudukurikirana Imana y'imigisha n'abashasha mukore subscribe kugira ngo muzajye mubona ibikorwa byacu ku gihe tubishiriyeho, mukore notification muzamugize neza. Uyu munsi rero tuzinduwe no kuganira namwe, tuzinduwe no kugira ibyo tuvuganyeho, ibyo dukeneye kubaganiriza bitari bike, ariko by'ingirakamaro cyane. Iminsi ishize nahuye n'umudamu ubu sizi uko namwita umudamu, mvuge muri ubwo buryo, ariko numva ni umumama utandukanye n'umugabo we, umwere ufite abana batatu batandukanye n'umugabo we, ariko aracyari muto cyane. Inkuru ye ukuntu imeze ni ndende, ndaza kuza gushiraho amaudio y'ibyo twaganiriye, ukuntu yatubwiye inkuru ye y'ubuzima bwiwe. Si ntoya, ni ndende cyane, ariko ndaza ndashiraho audio witegera. Mama afite abana batatu, afite imyaka mikeya, yashatswe akiri mutoya, ashike ubwo cyahuza n'umugabo. Byose rero maze kwitegera hano, ariko icyo nshatse kuvuga muragitegera muri iyo audio twaganiriye n'umuntu. Ni iby'ingirakamaro cyane, biragukomeza nawe, biragutera imbaraga zo kumenya yuko byose bizashira kandi hakiriho igisubizo cyabyo. Yego, mwakoze cyane. Rero reka dutegere iyi voice note kugira ngo dukomeze tugubwe neza kandi dukomere. Namba uzi ko ufite amarira menshi, tegera ariko ukomere cyane, nubwo bitoroshye. Yaramyonye isangiza abandi iyo nkuru, ahari nayo hari icyo yabafasha. Rero nanjye nifuje rero kubasangiza, ni mwebwe inshuti zanjye za bugufi, ni mwebwe nifuje kubigezaho mbere. Twaganiriye, yarambwiye ati ibintu mbonere uze bihe abandi nabo bumva inkuru yanjye kugira babaje, ndetse bibatere gukomera ndetse no gukora cyane kugira ngo basubire mu buzima busanzwe. Yego, murakoze cyane, Imana y'imigisha myinshi. Welcome, kadutegere iyi voice note. Diona roho inaguye. Bashabaraza ndabona baraje bashaba, ndababwira ati yewe nimundekere ngahano mbamviza amahoro, nuko mubona ameze uko amahoro ofisi ni menshi. Bambwira ati reka tukujana tubarira ikintu wowe, tubarira hano ushaka wifuza, mugabo uje hano tuzi tugufashiriza. Ndababwira ndafise uwo musaza wanjye yahora amusanga, yari yakuye umugore mu Kirundo. Namubarira ati ikintu ndabasaba, mungurire isuka nshaje muce muje gusabira indaro kwa nyina wa Goreti. Uwo rero uwo Goreti yari muramukazanje, kandi barabikoze, barayigura isuka nshaje. Ndagira ati abana banjye nzobacira ingero kandi bazoba, ko sinashaka ko babata ngo babajane kwa se wabo, nawe guca ngira ikibazo. Rero ndagira ati jewe nzoza nakorera igihumbi bwabo, umwana agize ikibazo cyanke ari ikibazo cy'abana muzoca mumba. Barabigize nshitse rero Muyinga, uwo mugore nyamba yogira ikigongo cy'umwana akacara amamagara ngo rega ngo naho woguma ngaha, ngo naho yomenya ngaha, ngo naho woguma. Bino ni kuron imuramvya ni Muyinga. Yari afite abakozi babiri, umuboyi n'umuyaya. Umuboyi acaramira yari umuhungu cyangwa ibyo munsi,
mba narabakoreye neza nawe n'umuntu akavuga amajambo menshi mugabo icanyereke ko nabamukoreye neza nivyo yankoreye icyo yakoze naciye mba ngaho uwo mwana numva ko yari afite amezi atanu amaze umwaka n'inusu umuhungu tuvugana acaramamagara uraziga divi ngo twarazi ngo dusanga ngo kuguma tugufashanya n'abana ngo batatu tugomba tukwigishe usoni uzashobora kubeshaho abana bawe ushobore no kubesha sinkomihira yabyaye uwo mwana mucutse ntacyo azoca anywa amata azoca ndabigenza uko nyine ndamucukije namubwiye ati none je uwo mwana agashaka je ntashaka kuja muhira aza gushika muhira gute ngo nzokora ingene tubigenza yafashe imodoka ayigize ibitoro tuva imuyinga nuko utazi izo ntara ziyo urazizi mu Rutegama none urahazi urabona ubwo mushike mu kibintu nta gasagara uhora ushikira ubwo mbushike mu kibintu hariya rero bahita mu Rutegama me bita mu Rutegama niyo mama yaje kumutora amutwara hariya mu Gatabo ni mu ntara Muramvya rero acaramujana acagara mama je yagiye kwishuri ntarasubira kumubona ntarasubirayo yagiye acaja muri gardiyeri arika twasiye kubona n'abakozi narishingira kwigitayo nize y'imyaka ibiri uwundi muhungu tuvukana yakora mu ishyirahamwe rya Sadati baca babaha proje yo gufasha ibishomeri bidafite ubuzima ibishomeri kandi uwagize ikibazo nk'uwabyariye muhira baca bamwigisha umwuga aca ashiramo tuza kwigira nk'uko kwa Karaveri ni ukuvuga abantu bose twazananye kwiga kw'iryo shuri je nahasigaye je nyene mwururuka abandi babahaye amamashini bakiye bayagurisha baca barigira cyangwa mama no musi kuva no musi kandi twiga duhemba 80 ku kwezi cyanda ameza akirira ngaha mashini rero birameze we boss cyari bigabanuke reka cyari bigabanuke ubwo batoko je mu misi yanjye uko byahita ubu byarahita uje babona muzana mazina kura umunsi cyeceka waje umenga bavuga bose rimwe none umugabo yararongora umugabo bishobora rero abayishaka ntararongora hari umuntu ntabwo yaramaze imyaka 6 urumva bitewe nuko yafashe inzu twaratubamo arayidandaza shabara bimbari cyanda duga nchanja kwandikisha ibipapuro kubera ntitwari bwagire divorce cyanda ndikisha ibipapuro njana ku manuze ya hose ngatangiza umuntu aza kuyigura tutabyumvira amenye ko azoba bari bamuhaye avance akibona ibyo bipapuro mvuye kubitanga amanutse yantegereye ahantu tegera imodoka cyane ari kidaje gutera kidaje kisajiramo shaka kwicara kubera mujije amahera hama bashabara bamushira mu gashi bamuciriye imyaka 3 amaze y'umwaka cyaratoro kubera hariyo itongo sentare yari yarampaye kugira ndodere n'orasiyo yabo ashaja kubuza abantu bari bahakose atotse ati nimasura kuharima basiye kuharima arabatemera bashobora sira kumurondera kandi baca baramufata kubera yagiye gutera indu aturutse imyimba n'umunyururo wa mbere atarawuhetse baca bafata igitatu baca yongera ko
iyindi tatice bitandatu yose ubu rero yari kuyikwiza muri uko kwa Kangara bari bamurekuye muri cya gifungo cy'ikifungo ndagenda gusaba divorce kubera ibyaha yankorera byagaragara baciye bayimuha batateretse nawe ntabwo telefone gusa sinoburira nayo ntavugisha je n'abana ntabaramutsa abantu bamubajije we gutaramutsa abantu muganziza nyinyi aka none hano ubona ko isa n'iyi we wabaye ku bisa n'iyi Dote zingana neza. Ekure. Oya. Bema nakusoro kamera. Mani akipai. Oya aramaziki kinyecho igihe batanze ikigongo cy'ikivuga hari mu papa. Arahizi. Burya nta mezi atandatu. Kuva vuye ntabwo telefone. Ni twagumye tubura. Ega bamurikira cyenda gusana. Nana telefone tupara dumbabarira kimwe ugaruka n'abana. N'abana ho nabavugisha. Gabara murozi. Wewe nubu yavuga ngo jewe nabi wakoragiye ukuntu nari meze imyaka yose twabanye na mu bikibanga muhira sinigera ndabivuga babimenye aruko nawe ubwawe kandi narabayeho nabi nk'imuriko kiratangiye kuja gukingira ofisina y'ubwa mbere niyamfasha muhira yambwira ngo wari muri kibuzi n'amasenga twarinze tuvanye kabaya gusa nari nzi ko ariko tuba waje usubira iwacu bagenda basezera ubu niho nari ngeze abana batatu abana bahungu n'abakobwa abona isa narimbira nk'uja kunywa birangora gufata ingingo kumera ku mafite ko urumva base wanagomba baranaza kumbera batima nyinyi nkabona umenga birambuye yakuvuru urumva tangwe kuzana imico tudahurije cyambona maya kigoma zira muri byari cyadabihe kandi ni jewe mfata ingingo sinabo banabi sinabo bampe ni je ndabihe jishe ndamwikata mbonye imico igiye kungura yiwe ndamwikata akansaba imbabazi nkamubwira je nabivuye uzosubira oya tibikunda urawe nawe yarazo no kuyabo yarabize gusa twava hamwe nawe yarazo kuyabo gusa namubwiye mama ivyo nahora ndagufasha nzoma ndagufasha kujya mugabo ukure mu mutwe kuba umukazana kubera je sinoja kwitera ingorane nazibonye nizo nabonye igenda azoza n'uwo azorondera uwundi nta wewe icyo uzoshaka uzombarira inzoga kandi umva muri ibyo bihe byose abagabo b'ubujumbura turabazi baguma baza kinyakindi ugera afite ibibazo tumufatirane ntabameze kino nuko ubu gushona nabibahebeye genda mushone jewe nabihe banyihereye kazi ngaho nawe aho nabe mbega ujya mu ngo wanje munaherukanye umwe wo ngaho none ubu muri ko mukorera ujya bajya abahungu bawe ko bambwiye ngo ubuntu ntimufize aho mukorera oya
bagomba guturariza abantu ubusa rero rero tubisengeresha bigenze sawa turagomba bitwengesha jewe naho urabona jewe naho twari tukime nasaba bajya bana niyo bari karantu kuje ko muhira ntiwamenye ko twari ko yari karantu agumutwe zotse hanze navyiyo bagize agore nawe no muhira naramubikira ibanga sinapfa ndabivuze ko yamuhira bari bakaze nindabizi avuga ati je nkakira namwaje none bibemeze uku kandi atana kimwe bazi ninamara kuvuga bagaca bamubonera nzoba niteye naramvuye ko umugabo akavuga ngo nabi wanyura biteye noneho baguma mukunda niko wewe avuga abwira abantu ngo ndaguhanura ngo nuzukure umugore ahantu batuye umugabo ntiyamenya ko jewe nanjye ncapura nkabikomeza Meje ariko arantu naragenda hano marira kujya kuntu usanga abandi bakora shokora ngo wamusaze waje ntagenda mu cyumba nkarira kandi ari umuntu aje avuye hanze ntiyamenya ngo yari umusirikare nani ntiyari umuntu unyagihugu abasirikare n'ukumenga n'abantu abasirikare n'abantu That's the common one. Ndoyinga amasoda menjiye muri soda cyake rumenga mu mutwe niba muca jemaze kuri by'iwenza mukebo jemaze kuri no kuba umugabo yakigiriye uko mugabo yaramvoromye igisodasha nawe nashaka kugenda zamunanzije kandi akubwira ufize ingorane haye bavangwa umuntu arahura n'ibikoko naba nagenda ijoro nta n'imbwa twahuye ijoro musamwe navuga ati n'ubundi ari gupfa ndapfuye ndashaka nopfuma mva ku isi n'undi ntacyo ndayibereye abana reka cyane abana nabatekereza muga nkabura icyo mfata n'icyondo usanga ngiye ndabasize muhira narumva nekaye navuga ati na muhira nta na kimwe ndatangirira abana nawe natabibuka nabo barashakuye nk'umwana mukuru turiko turarera muhira televiziyo nagiye numva byaramuriza ngo buryamama ngo abantu bakira amafilime nawe kubera nyine ari amafilime ngo niyo nk'ubu wewe wose urakwapfa kandi ariko hari filime abantu umengo abibonamo amakosa abona nyine wenda ibintu muri kubara ko barakina kujya ngo bakina bijya bintu ukazibona barahuye bari baravanye bagaca basira bakabana kandi bakabana rero acabwira ngo nikora amafilime nyine ngo ni nkawe kujya wowe gusura kwawe ni kubera ikima saraguze wewe yarabibona yarakunda kunkubita turi kumwe Hadi mi cümle var? Niyo mpamvu rero natwe twese ubu narabibyo kare sinatwenga ubona nk'umuntu wenga kare ntarabasi ntarabona ubuzima ntarabona kare ntarashobora basi nk'ikigamo amahoro ni papa yandihira inzu arabyo papa ntabaruguru twe atari mama baruguru nawe ndari ruguru papa binazara tugasamye abandi tuvugana bose rero ni papa yandihira inzu rasiyo kubera yama yaduze yanzanira ibimaranye ni ukuvuga ndavyorora yambariye ati ntuzunire fone ati uza kubimenya bihenze sinamutelefone cyangwa kuko bakora akazi cyangwa ayaye karakunda abantu kabarakazi arashe mugabo ngira mu mutumbi wacu nta muntu akunda abana bari kuvuga umwana we afite ikibazo agira uruhare
kujya kwishuri wacu tumvise nk'abantu ngene bariko baridogera base wabo ngene base wabo atana kini baba tukaja turapara twica tumusavye aca kidogo rero ntarabona ico gihe ko bishobora kwibeshya kandi rero kenshi byari n'abantu batanguye kumakazi abo tuvukana baza bandungikiye bari abantu b'abagabo ntabwo kare abakire bakaza wowe kutaryoherwa ntituzogaruka Agora higwa mbere bimeze hajya nyene imagine hajya sinigeze mpindura hajya nyene hajya nyene aho hajya urusange hajya jya abakiriya mfise benshi nabo tuvugana nabo kandi haza jenshonera abantu b'abanyamafaranga none je katakoze tenshona iri musi y'ijana abaye makiri staff abana babigira umukuru afite imyaka 14 sawa bageze nko muri weekend oya yagumya yarayobeye ubu ari muri september ni sazome ndamurihira nanje amahera meshisha yigira ariya kuri maranata bimaranata iba ariya mu kivugo umusore je narona gutya yoru yayivyungu wundi ni umukobwa umukurikiye niba akobwa babiri agaho kamwe baberere nagafura turangana uwo kubaza kariko karandesha abantu bacha bambaza ku telefone uwo n'umugabo wawe ni muremure nigazongazo bagasongo nkawe aransumba kandi azongerana na se we yari muremure rwose ni muremure kavuga yari muremure uyu munakiri muremure ko nawe muheruka yari muremure umutima w'igikoko no indi kujya ngo rega uramenya n'umusiga n'umusiga ntabwo umutima urabona abasirikare bagira umutima ugira intuze ikigongo naba basirikare ko barinjiye uno munsi abasirikare binjiye mu gisoda cyo kwa Buyoya n'ikirobere abo sibo bozo bayesiko ubu byose bane bibi byari kuja ku bantu 10 nk'amajana bica ku muntu muhuye n'uwo muntu uzoja kubaza uzozura perereza nawe wo muhuye arakwesikoka ugasigara uyibaza ati je nahora nciye ubwenge banza nabo naho atahe ndabako n'umugabo amuhenze araza akakubesha ukamuha amafaranga ibintu ugasigara uribaza nayamuhaye ko n'abantu buzuye urabona ububi bwose yari muri quartier mugabo byo mbere yari wo mu hafi Este muri quartier umustar ni birebire este muri quartier umustar usanga nawe uri mwaki nani byo twari twavuganye rega je na rumwana seti ni sawa umwana wa 30 wa 30 ninga umuntu utambaye ndio mbona karaza ngira na rasa oya waragiye cyose oya yarafite ngira 30 yarafite transe kanze hiyo wafite sinani oya sira cyo kwabuye yego senkani imyaka myinshi wafite umuco yarafite 2010 rega na mugogo ya pochette 2010 2015 karani yego ende numva we yarafite transe 2010 yarafite transe 2011 transe kugeza no wani myaka 5 atagera karani kuva 2015 yarafite na karani oya kugeza 2020 afite karani kugeza 2025
ifinga arayikwije no ku Senga si myinshi cyane none ko muri abana dukana bafite iyo myaka katari bani nuko da telefone bose nta nyinshi si myinshi y'uno munsi cyane simike kandi iri hagati na hagati Segira yari yayigiye bari yibira imyaka kugira baronke igisirikare kugira zona passion yake iyo myaka ntiyayishika nivyo iyo myaka ntiyayishika kubera umuntu w'umubonye ndabona nk'umuntu baba angana kabiri byashaje cyane umusore angana n'ijya mugabo n'amawu warashaje afite n'ubwo nukuri ni muto yarakura ngenda rumumugabo gisayira basi sayira shaje nuko kwimana n'umujene nuko nyina nka bayina shaje nka ferire ya ferako ka ngeno arayobe nina atara narakura ngeno yo bangana nka wagitega wahaje mjene gusa navyibushe nkakurya mugabo uri kuramuha nyine oya nukuri nashaje nuko nyine atabayeho neza nikira atabayeho neza yawe yarabayeho neza niwo n'isura afite y'abakuze bafite isura y'abana ukuntu mwahuye n'ibyo bisoba ibyo bisoba yari inshuti reka inshuti y'umuryango biragoye bace baragutanga ni birebire birebire kuryo none Maria Jane Kaigiti washiki yamfashe nanjye rero nzi ko umugabo mujyamanya rwonyine kubera nta n'umuhungu twavugana ibintu bisanzwe nabyo nta n'umuhungu yari bwaze kundisha tuvugana ibyo kuresha muhira baratubanira aho nyine ntibemera ko tugera no kwibara sinahinzi ko ni kaburimbi turabizi kaburimbi mugabo twigura mu misozi baca gutumye nko kwibarabara sinari nzi ko tunabizi kaburimbi rega nari umwana twe atari ubu ari amajyambere kare nta mwana yatembera mu ibarabara rero bavuga ngo ari iwacu ngo baranika naratinya no kujya kwibarabara ari umugabo bavuga ngo aravoma Wewe gufasha ku ngufu rimwe bishya bigihera mwana namubwiye ati uja hose turajyana n'ikirago twajyamye ku yagitiye uwo bavukana navyo kurongora yari yateguye kugira ngo urire impuzu nyokuru yamuhaye agashura ashora kamba Guru bakora iki tushatuja none rega je sinanida avuga nti nacanga ngomba gukora rero kandi nari nzi ko umugabo yamanya ruye mani nabivuga muri quartier rero kandi je n'abantu twavuga je n'umuntu wo muyangaho baba gata n'abahungu gusa mukaba uri umukozi oya baje mu je nkurikira abahungu bari iragata nta mukobwa twavugana tuze turayaga ibyo yarahaye niwe ari mukuru mu bahungu ni je ndi mukuru nabo rero bambwiye ati wowe uri kigugu yuza kubitubwira hakiri kare ati twari amazu tuzoroha abanyamuji bo urumva bari no nanjye ndi rukuru abo baje Bujumbura kera papa yari yabamanukanye ngabo je twagumana uyu bitubwira ngo twari kukwereka umuco
kikingira twegerera iwacu abahungu bari batumutse umukobwa basanze barabikoze zijya nzoga batwara mu gitondo batagarukanye inkwano yo bangana rero batagarukanye inkwano ntizapfa zinjiye zikaza mu gitondo mpaka inkwano bayigarukanye n'umukobwa ntiyazakura kuguma mu nzu bamusanga hanze navuga ati batamara batamuko babyise baja gukorera ahubwo yaciye ajyana amahera duce tuja kwandika bataramushyira mu kazi reka na rumana bari kumufunga bashobora kwandika ufite gisete mugabo iryo rya mbere inda yacifata ahuye n'ibihe nawe ntakibera ubusa ntakibera ubusa icundo n'umunsi imana yari yateguye ko bizogenda kujya kugira mbe icondi uno munsi ku icondo uno munsi iyo tuba tukiri kumwe hari simba ndakira numva nkisegerereza na connaissance ufise irasumba yafisura wowe hagiye ukazabona ikintu kibaye gusa ahubwo imana iguhaye umutima wo kukibamwo gusa giheze ntuzira no kwibuka ibyabaye nk'ubu jewe uwonyibutsa bijya bihe naciyemo sindabyibuka neza ni radi ni film nabyo nibuka neza kandi nani subiramo mugabo rero bakubwira ati ntakibera kijya uzoba hari ibintu uzobanza kugucishamo kugira ngo ube kijya yaguteguriye hanyuma rero yavuze ati wowe uzobaho neza uri wenyine n'abana bawe kujya nyine niko yari yarabwiye rero ntushobora guhindura ibyo yagusezeraniye ibyo yakuvuze niyo munsi igihe ahubwo ndabishima kubera nopfuye segerereza kubera ega n'ubundi y'ibyo bihe bitaza sinari guca n'ubwenge uragenda ugira iki ukora ibi ukora ibintu sinari guca ubwenge nubwo manishinge gusa ko rero uno munsi nta kindi kintu waja mu ishengero ugashima imana jewe urabona nk'ubu abantu bahariya muhira hari abantu nyine usanga batishoboye ingene nkora ndabigera ndababwira ati mwere abana ntibaheza kuja gushuri uzobaza nk'ubu naraguriye ibitenge abantu bashika batanu nk'ubu nja gushima ngo hajya mu rushengero ati abafite ibintu byinshi ukagenda nawe ukaza gufasha cyane afite ikimuga natangwa bifasha nyine ngo umuntu amugaye amaguru n'amaboko kandi yamugaye akuze yarabyaye n'abana ni kuvuga ibintu byaramumugaje batamuteruye bamwicarika hanze ashobora kwijana hanze amaguru n'amaboko yaramugaye ameze ukuntu amaguru rero baraterura bakicarika hasi bagasira ni ukuvuga imvura iguye aho hantu imunyagirira n'uwo muntu uwo rero niwo nkunda iyo narose iyo hageze kumfasha umugore wiwe ndamugurira uburengete kubera ari aho hantu imboyeho ishobora kumufasha n'ubu rero umugore we ari nko mwabo bantu n'abaguriye ibitenge niryo shimwe nabonye notanga ku kandi ayo mimye abakiriya batatu ndaheba mubu ndaheba ati jewe ufise nk'ikoti zitatu z'abakiriya na piyo nahejeje kuzikoresha ayo mahera ntabwo
cyangwa nkaheba nk'ukwezi kw'imashini imwe turafite imashini zimwe naguheba ati aya nayo gufasha abantu oya ziriko abantu bazikoresha bayamakuru n'ibibanza byo kudandaza n'ibindi ndagutangaza ayo ndagura n'ukuri nayo ngawe none baje umuntu bamwemera ko yabamugwiza atunga gusa akamodoka kogende niwo bibarire n'ibyo bibaye ayo nzuba natunze hano buratunze ya none ko atawuseka cyo niyesheje tucizere sana ndakora Maruzi hagushira ino nomero ni hehe andika divini rate n'abana b'abana n'abakobwa divini mukirekazi kandi urabona kubera batangura baguma babipfa dusanga kutara abantu icyo ndabyandika ko niko wabyanditse ndakwereka abantu n'abakozi bawe abakozi banjye nabone badasa neza baratagasa bakoranye akorera hariya muri village market dandaza market yeretse gusa ubu nanjye nije ayako bizombere apana bisaba ubu nawe akorera kwisangana ubu nawe akorera ngaho hariho n'undi tuvukana akorera ngaho bahakora ari babiri ubu n'uwo tuvukana barakora ubu nawe akorera mu Buyenzi mukirekazi uzuje ibyangombwa byose uriye muri wiye group hariho group ngira niya Fabrice cyembwa sinigera mvuga Fabrice yarandekoneye narashaka ndashobora Fabrice namufanyije